जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। यदि आपण आइंस खाऊँ और हनुमान बाबा पूजा कर भिडियो निश्चय देखूँ, तापर आपण मैंने बुझीपारे आइंस खाई पूजा करने उचित व अनुचित, आइंस खाई आप पूजा करेंगे कि ना। यदि आपण ये भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य शेयर करेंगे। जड़े भौणी विषय कहूँ, से भौणी जनक सब मोबाइल देखे, यूट्यूब सब वीडियो देखे, एमती वीडियो देखु देखु यूट्यूब मध्य गोटे हनुमान बाबा वीडियो आसता है और से वीडियो देखा इच्छा कला। तो से यूट्यूब वीडियो देखला, से वीडियो पसंद है से व्यक्तिर से वीडियो सब जगह जहाँ भी सब यूट्यूब वीडियो सब थाए से लोकर सब जिन सब गोटे गोटे देखला। तेणु देखला से हनुमान बाबा को भक्ति करने इच्छा है। तो सी कहला हनुमान बाबा को भक्ति करी और पूजा पाठ करी। कि सब मन डाउट आसे, मुझे सब आइंस खाऊँ, माछ मांस खाऊँ, चिकेन खाऊँ, जहाँ भी सब जिन सब तो आइंस खाऊँ, तेल हनुमान बाबू किपर पूजा करी। हनुमान बाबू जी पूजा कर तो आइंस खाईपर, प्रियज रसुण भी खाईपर। तेणु ता मन सब डाउट आसे। तेणु से जो लोक भिडियो देखुला से लोकटी जेहेतु गोटे बड़ भक्त था, तेणु से गुरु भाव मानिला। गुरु भाविकी सी गोटे दिन प्रश्न पचारा कि गुरुजी मु तो प्रत्येक दिन आइंस खाऊँ, मोर जिते पूजा पाठ करने इच्छा थे आइंस खाऊ मुझे पूजा करें कि मन पाप छुँची, एमती किसी प्रोब्लेम आस जहाँपर मुझे हनुमान बाबू पूजा करें। तेणु सी सब गुरुजी गोटे उपाय बताले, उपाय कले तुम 11 दिन यही कार्यटी कर। कौन कर ना प्रतिदिन एतिक थर ना 7 थर 11 थर से जहाँ भी कहते एतिक थर ना हनुमान चालीसा पाठ पढ़, तापर देख तुम जीवन में कौन हो। हनुमान बाबू संकल्प कर पूजा कर हनुमान चालीसा पढ़, जहाँद्वारा कि आप 11 दिन जमा भी केवे भी आइंस खाया इच्छा हेनी, इच्छा कले आप आइंस के खाइबे। 11 दिन कष्ट मष्ट आप एति पाठ कर और आइंस छाड़ी पूजा कर, जी जहाँ भी देले आइंस के खाइबेनि। तेणु यही उपाय सुनला से भौणी तापर मंगलवार 11 दिन पूजा करने संकल्प हनुमान बाबा कला। 11 दिन से 5 दिन पर जपर आइंस से न खाई प्रतिदिन आइंस खाइबार अभ्यास थी। तेणु तो मन है केमी आइंस खाइबे, कितु से खाइलानी, कारण हनुमान बाबा गुरुजी कहते जमा 11 दिन जिते जहाँ भी कष्ट मष्ट रहा। तेणु से कष्ट मष्ट 11 दिन हनुमान बाबा को हनुमान चालीसा पढ़ला, किंतु आइंस खाइला नहीं। ता मध्य से मतलब किसी स्वप्न हनुमान बाबा देखला, किंतु छाड़ कि सब भाव किपर 11 दिन हम मुझे आइंस खाइबी। जपर 11 दिन साधना सरला, पूजा पाठ सरला, से पुणी आइंस खाइबार लगे और प्रतिदिन आइंस खाइला। कि से भिडियो सब देखुए से बाबा सी पुणी से भिडियो देखी देखी पुणी जिते भिडियो देखू से इच्छा हो हनुमान पूजा करने, पुणी भिडियो बंद होगा घर आइंस हेल्ला पुणी आइंस खाइबा इच्छा हो। तेणु से पुणी से बाबा को पचारा, बाबा मुझे कहते मुझे 11 दिन पूजा करने, मुझे 11 दिन जमा भी आइंस खाइनी, किसी खाइनी, आइंस जपरी आप सेपरी पूजा कली, कि पुणी पूजा सरला पुणी आइंस खाऊँ। किंतु मोर हनुमान बाबा कति पूजा करने इच्छा हो, भक्ति करने इच्छा हो, किंतु आइंस प्रति लोभ पड़े मुझे खाईदे, घर आइंस हो आइंस देखने मुझे रहीपार एमती प्रोब्लेम हो। तो सब गुरुजी सी पुणी गोटे गोटे मंत्र कहले, कहले हाउ से गला गला आउ गोटे जिन कहूँ यही जिनसा 21 दिन कर, 21 दिन कलापर मत पुणी कह कौन आप असुविधा हो कौन। से हनुमान गोटे मंत्र देले, से मंत्र कह 21 दिन पढ़ो और 21 दिन भितर आइंस कथा केवे भावनी कि आइंस जी भी खाऊ आइंस कर जीवनी कि आइंस को देखनी भी कि घरे 21 दिन 21 दिन जपरी आइंस नब सेपरी ध्यान दब। से मंत्र बाबा रखिला देखी से कहले मुझे नेक्स्ट मंगलवार करी। नेक्स्ट मंगलवार हनुमान बाबा संकल्प करी से 21 दिन मंत्र करने को लगिले। से भौणी जी से 21 दिन मंत्र कर 3-4 दिन भितर से सब जपर 3-4 दिन हो। तेणु से सब सपन मध्यम बहुत दैविक दर्शन सब कले, मैंने हनुमान बाबा मंदिर सब देखिले, हनुमान बाबा फोटो देखिले, जो हनुमान बाबा पूजा कर मूर्ति देखिले, फोटो देखिले, और एपरी एमती 15-16 दिन हो। सबुदिन प्रत्येक दिन हनुमान बाबा स्वप्न देखला, प्रत्येक दिन हनुमान बाबा किसी कहते कौन बड़ बड़ मूर्ति होता जो जगह से केवे जाइन जीवन में से सब स्वप्न देखुए, कौन मंदिर कि जो हनुमान बाबा फोटो रखते पूजा करोटी आरती कर हनुमान बाबा चालीसा पढ़ुं, कौटी मंत्र पढ़ुं बस कौ मंदिर, ये सब माने अद्भुत सब स्वप्न सब दर्शन है। सेपरी आउ 2-4 दिन अच्छी 15-16 दिन हो पुणी गोटे एमती स्वप्न देखिले से दिन लाइफ बदलैगला। से कि स्वप्न देखिले सी
ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାତିରେ ଉଠିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏବଂ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ସବୁ ମାନେ ମାଟି ଖୋଳପା ଯେପରି ଫାଟିଗଲା ପରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେପରି ପାଣି ସବୁ ପଡ଼ି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କଳା କଳା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ି ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ନଦୀ ଦେଇଛି କି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଗାଧୋଉଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ମନେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ିରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଧୋଇ ଧୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଦିନ 21 ଦିନ ହେବାରେ, ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଁଷ ପତ୍ର ଆଇଛି, ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ବସିଛି। ଏବଂ ସେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ବଡ଼ିରୁ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ମାଟି ଖୋଳ ଫଳ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ମୋ ବଡ଼ିରେ ସବୁ ରହୁଛି ଏମିତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମକୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ 21 ଦିନ ହେଲା ପରେ ତା ଭାବିଲେ, ସେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଏତେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସେଇଦିନଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର କରିବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କଠୁ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାକେ। ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ବା ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ପୂଜା କରିବି, କିପରି ପାଠ କରିବି, କିପରି ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହନୁମାନ ଭକ୍ତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ 21 ଦିନ, 11 ଦିନ ବା 41 ଦିନ ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ସବୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ଏତେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଇଁଷ କ'ଣ, ଆପଣ କେବେ ବି ଆଇଁଷ କତିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣ କେବେ ବି ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ବା ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ବେସିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ଦିନ, 41 ଦିନ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଅନୁଭବ ସବୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାର କ'ଣ ଲାଭ। ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଜୀବନ ବଦଳିବାର ଥିବ, ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ବାବାଙ୍କ କୃପା ପଡ଼ିବାରୁ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଭକ୍ତିର ସହ କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଖାଲି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବାର ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ। ଆପଣ ସେତିକି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।